Ka seng KJWE kadai ko ni kiseng ki bala rim ha ki badon ha kene ke jala ke jumi. Ke jala me khalia kadang wan ha kastam ka kandai spa ni puar. De hadian jo katu ha kastam ka kandai spa ni piyo kini ki dong stang ki bala yu i jenga ya katu ko por ke ri ke ja berde ki jam kam jo keseng ki la seng ka katu ko por I ba seng nang kong e kene keseng I dei ba amran alia. Kidan kiwe ru kadai ma I di we ne ki founder ki bala seng kene keseng bar ki la su da sore ka ha ka arpo tarik jong ogos ha kastam ka kandai spa ni piyo. De la shim snem kani kaseng kan do sya ka jingdap san hausnan de ini ya nilainya perkhat kun kaseng ban celebrate ya kani ka golden jubilee ru de kuman sya thu epi hakas nam araja khatlai arpo dori yu agos araja khatlai pat I la pan kha ya ka we kasel jo kani kaseng magata ka dei ka research sal kani ka dei specifically na ka banta ban ya le ki ka research ha ka bedei bi subject ba phero jo kari ba ka chat bi le professor bi pakan Berano senyang sibun kumunong hikai kumunong tho pada keju ko poru kumu nangelampai ba dan politician RC ni la job election MLA la long minister la ka Ministry of Education ka ko por sibun ba ki contributions ke ba ila no kun kerja bendera tentang I ku bang ya klet no I gini kinong elam ku bele no kubukum kini ke sengipat gi sim ka kabu ban kan mau ya kerja bendera ban mau ki kena pule taga bangi pelong I kadika member lecture Regisa kadika member lecture kadika bangi jule na koi course koi pa hado bentang ngel asal tu di lecture kabaneng kong ka member lecture ka bangi la pendep kadai halor ka Syakri ki jong I Professor HW Stan nang tang ngel ayo ban pendep ya koi pa ka member lecture ha badai ba LG Sulai tenang ta mention snem ila pendep ya ka member lecture ha ka badai ba Profesor Gigi Swell, late Profesor Gigi Swell. Mentah haga ni kesem pada ni le haga bede baka GM pejong Profesor Pakan me. Ngila ya khot yaki kena bude ki bawan connection per ki nong kai ngangi skem kala long kejiman to baka GM ku kejiman ko kena te kasang hi kane kade ka social welfare organization kamu tu juga kasang kade ban sagari ya gari baka GM reo kam ki bangi ngile kun kasang kalong haga bede baka puli puti puti ngiju a ya ka tuition naga bantai kini ki kena kelas 10 but ki kena kelas 9 dan ki por bangi a ya rap ki especially haga bede baka subject science and mathematics ngiju a ya kene lung balenter ki snem de mentah kini kinda snem hadin bawan covid-19 ki khamna asu ben lai kane ngile e kane daka bangi a jing rap ki students ki ba khamtlot ki subject but ngiju a ya ka free tuition naga banta jongi kena kan so ngisi mi ti si babar ya dan degi babon hi gadai ka self service ka bani de ka banta ka ba ar ka bede ka puli puthi ka long bang ngiju a ki kusing naga banta kini ki exam ka ma pher ki kam DSC MPSC SSC kini ki IBPS ki kam barong ki bang pher ngiju a ti banta ka ni kadang ya ting ka session jongi banta ka bangi sedang hau banai April kan kut hau ni banai Oktober de dalor ka kusing ka bangi aiman kasi sajai ngiju pelong ya ki mock interview ngiju pelong ya kan ka mock test ile ba hiru ya ki kena ba ki kena ki ni uji mentoy ba ka jingku kim da bon ki kena menta ki don ni kumbas pungut e ki ba wan ba ngi ni te ngi ngi don kene ka yeng ka bang yawa ni ka yeng ka bang pada he ina pa sun office ki don ni te ngi se pa ki ni ki kena stem da ja ba respond ki view ka khambon tingila ba ya prakhat ba ya ra sa koi par ka jaga te ka bang ya ni kalong yo e ki nong hikai ki balong experience ki bedan jingtip ki bedan jingtibet ni ayah ke bede berka reasoning ni ayah ke bede berka syllogism ka logic ni ayah ke bede bagi jingtip ke general knowledge bagi ki bi don jing benta begini ki exam ki prepare ke kata ke de ke bangi ni le kala sang lo kata pade kumong ongi phi ngi dan sa ke sel ni le gini ki kam sa singla pen mi kumpa dream tu lagi kot menta nadu ki kot school nadu ki kot research ni apa mi mata kas ngiru ngiring ya permi sa ko wege kot kata ka bagi tho pat professor es kasa te mention senang ngiring ya permi ka wege kot te ki kot kidang don ki bangin senang ya permi te ngi ya pelut ya kapor ka jongi ka bang ya pule ngi wa tip tip te ngi ya kot di scholars ngi ya kot di lu simpang ki me kloi ben trilang bagi te ngi ai ke sikri te nomor kata ngi anu senyang tindak kan so cek ilang salang ngi arab di school te ki di school ki bang arab ki hakir ko prepare ko bolong mentah hari kesnam ni adon kena kasoi kena ke jing arab ke school ke dalam sigi pentas wa thang borna ka bagi I kita nak kena ke jing ke jing long di man ke school ke pentas tingi na kasan ka bangi den ka bangi la ben senang ni persang bana
Tadi sekarang bakat tugas sekolah dengan saya yang kuliah di Islam Kota. Kita sekiwi-kiwi kam gibangile, balong hai bori-bori ni persang. Tangi ai kena ke message sigi rupai ba, gini bor ki ba banya snok kilang ba ni banya wan la ka bata ba ai ke jing sekri geri ke jai benriu, la ka long ha ka pathai jo puli buthi, la ka long ha ka kam halang, la ka long ha ka kam research sukum jo ni pilang sobha kan. Banya wan ni kilang ba ni la ka bata ke jing jai ke jing ha. Kita gini kita bang ni la. Sing ya ai dengan kong ya perhat ban ai free of course. Hendrai perhat ba la su ai free le se gibru kin jim sting. Tinggi ai ka hakador ka barit ni ai ka dor ka barit bakata ka long yesim san hajar na ka banta shiko benya compare ki kus tolong san hajar ka palong sim tate dagata hi ngia penyak namang ngia wai ka ni ka yen ngia pendap i pun ki jinggal kam te ladon pada ki pamla ro ngia pe ki jinglong juman ki yang kisam juki da ki wan ki yang kisam ki basam jinjar sisa ki bukum kita apa tu ngia hanya Kakos kalian dulu. Hakane kasang jungi mentang ni tentang hendak merkit khot akaba i profesor SS Majau ide u chairman jo kane ka sel ke jungi hakabe dia bakasel kan dia hakabe i SS Majau ilmu secretary ngana mar kamu vice chairman de ida ni ba pendap ngam ko finance secretary ba ngidan kapto kan merkit khot gimta ya bon haka nekare sel haka sang meeting ya don heka to kan ne kakabangi kam nama kali sal ngi kam open ya ka membership na kabanta kini kini baya don benda ka tho kata ka research kata tendai na kabanta ka kini pat kido kido gi pas ngot nat ki bakwa ban ai ka jik sekri ka service ka jek beliau